tati agsalan. Ganggayan ta panagsala dagiti anak ta. Kararagsakan aldaw anay sangayan. Dua a puso indan agmaymaysa. Abalayan di kanto kag mauman. Mangbagbaga kadagiti anak ta at taay ngaranyag amasag bayan da. Dagiti anak ta iso dati namnama naragsaken na talina nabumbunga ang pamilya. Daytoy abulan, daytoy metla tawin, nagmaseta sa kadagitoy abukbuken. Daytoy abukel, iso di dongdongwek, tinartaripatok, tinartaraken ko, nabayag akong ko. Iditimubo, dagitoy abukbuken, nagsabong nagbunga, bangludat aga diwara. Simangtet kang diag ko, siyak kay linipat mo, ay pa'y to'y gasat, ay pa'y to'y gasat, nakelday kinaya. Asmin ka, anak pa'y dumatlas bang, amang murmuray, to'y pusok analda. Ayan mo asa nga, agukrad kamampay, taliw-liwa eman, to'y pusok analda. Naslag abisuin, di ka mangdwa-dwa, di ka garupen, aguliban ka. Dari gagay ko, napudnuken ka, napudnulay, nga awan tiritwen na. Lenggem, anong, anyan-anang wataskan, maguyugoy riknak, nuisem mo't may matanga. Rigat, tuo, pipusuket maawan, sigawan sa bali, nanak pagraywan. Di mo kunay na tuy, ayat mangipulbo, siksikat, pagduyusan na'y tuy riknak ng puso. Tuy ayat ko alapate, ang nanayon ingatanin, sana bareng-bareng natalinin. Isem mapakabiyagan, amurmuray dagito'y mata, ganisot makaagas, mangyuliwato'y kaunggan. Isem maduti sa wena, ada isem mamakagura, ada isem maray awen na ka, kay nisem mang pagustukin ka. Uray adaming kanya karigat, uray painuag kupong tuta, uray painuag paspasumuda, noyas man nagriknak mapagmaya. Isem, umisem ka man biyag ko, lawlawagam man tuy barukong ko. Taisem mo, isut mangay ayo, daytoy pusok napnuan tilindo. Sa
sa pule adayula unay ngembu ikute tano siyak tay kunam ay di ka dua-dua enta siksikan tulay tingnak ay ayaten amanong tay kayar arika tas may sa asabong adipay nagukla tano puro sa Madina pay oras makel tay asagot ketuman na sanas amuk adi tay kayan arigam kas may sa asabong akababangluan ingkan puro sen kada ito'y dagunak ketaywanak ko adi malasanas indengam manuinas kainga katmang pritina kadagitoy ngaun unoy tenka agumaw gawawa amwem ngatoy ayat rimusin gabuken ka tasika awan sa bali inayawan man daytoy rikna apay apay day tanakin aking mayin tasmang dua-dua weno impagarusa arang rabaken ka san biag ko unasin dayta dua-duan kaawanen di ay aliatek no dilaeng siksika kastoy man gayang iagaya daytoy alubong anyan adayag di kaunggan anyan aragsak tuok tibiyag ket malipat sipot idin siya ting nagaya daytoy alubong anyan asanta kasman apag bugar arosas mangtagregsa to'y kararuma sikaken siya inta aging naya kay tatramen ragsak tibiyag di problema inta malipat no sikaken siya ket aging naya naragsak ibiyag ken kasasad nakamaken tay panagkakapsat anyan apintas anyan aragsak no sikaken siya ket agayan ayat ayaten dayawen ken ilaga amin nakakapsat naadat ito'y agyan ket no kastoy tintay amin ipamatma liliwadi agresat ragsak aging tumarsaak ayaten dayawen ken ilaga amin nakakapsat naadat ito'y agyan ket no kastoy tintay amin ipamatmat liliwadi agresat ragsak aging tumarsaak liliwadi agresat ragsak aging tumarsak
tantoy kari